أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله وهو خادعهم. سبحان الله. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Phakathi kwabantu kukhona abantu abazibiza ngama-Muslims. Allahu Akbar. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi. Bathi thina siyakholwa ku-Allah. Bazibiza ngani? Bazibiza ngama-Muslims. Wa bil yawmil akhir, siyakholwa nakwilanga lani lokwahlulela. Allahu Akbar. Ma hum bimu'minin. Lawo bantu labo abawona amakholwa. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Bathi babhayizisa u-Allah kanti bazibhayizisa bona. Bathi bakhohlisa u-Allah kanti bazikhohlisa bona. Subhanallah. Bafowethu, inzima lento engizokhuluma ngayo. U-Allah uthi ungayitshela wena ukuthi uyimuslim, ungayitshela ukuthi wena uyikholwa. Kanti awuselona imuslim. Usuyikholwa ngetopi loyigqokile, usuyikholwa ngekurta loyigqokile, usuyikholwa ngeburka loyigqokile, usuyikholwa ngeabaya, iroko lelo ligqokile. Be very careful. Uyabona namhlanje ngifuna ukuthi ngikugeqele amagula. Kunabantu esithi mangabe sibatshela ngebid'a, imifakela, izinto ezintsha enkolweni, bese bephendula ngobuhlongandlebe, baphendule ngokudelela, baphendule ngokunganaki, bephendula umsangano. Uthi mawumuzwa nje umuntu wakhona ephendula, uvela ubona ukuthi yabona lo uqhuba ikhanda elikhulu for nothing, akunalutho la ekhanda lakhe, empty box. Indlela aphendula ngayo mawumtshela ukuthi lento le yibid'a, kuIslam ayifuneki, uzwe ngempendulo yakhe ephuma la emlonyeni wakhe ukuthi la kulele kunye okube kubile ngabe kuyavusana. Yabona ke mfowethu, ikhona ivideo bafowethu engeke ngayenza ngikhuluma ngayo ibid'a. Ngifuna ukukucacisela ukuthi ibid'a yini ngoba awuyazi ibid'a. Ngifuna ukukucacisela ke namhlanje ukuthi wazi ukuthi ibid'a yini. Lalela. U-Allah uthi ku-Quran, subhanallah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lenkolo le iphelele, is complete. Lenkolo ye-Islam iphelele, is complete. Wa atmamtu alaykum ni'mati. U-Allah konke izipho zakhe, ama-favors wakhe wonke, they are being completed. Ama-favors wakhe konke okuhle umdali ngale nkolo le is complete. U-Allah uqedile, sealed. Wa raditu lakumul islam dina. U-Allah uthi ujabulile. Subhanallah. U-Allah uthi ujabulile ngokuthi inkolo yethu asikhethele yona yini i-Islam. Kuyamjabulisa u-Allah lo ukuthi usikhethele inkolo okuyi-Islam. Lalela another verse ye-Quran. Allahu Akbar. Wa in kuntum tuhibbuna Allah. Qul, tell them, O Muhammad, Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Is not wa in kuntum, but Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Mistake le, amaphutha ke sonke siyawenza ke. Ungabe kusungibeka isibhamu entanyeni ukuthi ha ulenza kanjani iphutha likanje, sidalo Allah amaphutha siyawenza. Kodwa nanti iphutha lami sengilungisile. Batshele sithunywa sami, O Muhammad, batshele. Ama-Muslim ke ane tendency yokuthi mangabe egaxela etshelwa into wrong ayenzayo athi wayengakhulumi nathi wayekhuluma namasahaba.
Uyimuslim elinjani ukhuluma kanjalo? Ake ngiqale nje lapho. Uyimuslim elinjani othi mangabe utshelwa ngokuthi Allah uthini kuQuran wena bese ufuna ukuyijustifya ngendlela vele wayikhuluma namasahaba angithi wena ungekho. Ulishiyelani ke lokuthi wawatshela amasahaba ukuthi ke lo mlezo lo awatshele wona awuqhube uzufike kunalabo abangazange bambone. Ukukhulume phela naloko ungagcini ngokuthi wayekhuluma namasahaba kuphela. Uyabona ukuthi ukhulunyiswa ingqondo efile. Ukhulunyiswa umqondo wobuhlongandlebe, ukhulunyiswa umqondo wokungalalela usathana udlala ngawe kodwa uboni. In kuntum tuhibbuna Allah. Uma ngabe beziqhenya bethi bona bayaclaima ukuthi bathanda uAllah. Kumele benze njani? Fattabi'uni. Kumele balingise wena. Kumele balandele wena. Kumele balalele wena. Balalele bani? uMuhammad sallallahu alayhi wasallam. Uma ngabe benze njalo yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. uAllah angeke abathande kuphela kodwa uyozathethelele ngisho iziphambeko zabo. Ngoba benzeni? Balalele isithunywa sakhe. Subhanallah. Kwenye ivesi yeQuran ukuyifaka ukuthi igcile ijule emqondweni wami nawe. uAllah uthini? Wama yantiqu anil hawa. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam yonke into ayikhulumayo akazikhulumeli ngokwakhe. Allahu akbar. Illa wahyu yuha. Except yonke into ayikhulumayo it's an inspiration. uAllah omenza ukuthi akhulume kanjalo. Subhanallah. Manje ke wena njengoba sikutshela ukuthi Islam is sealed bese wena uza nokwakho. Mawuqeda bese uba ehlongandlebe usebenzisa ikhanda lakhe elikhulu eliqinile ungafuni ukulalela mangabe sikutshela mangabe utshelwa. Kukubekaphi lokho wena njengomuntu ozibiza ngemuslim? Awuweli kulela verse lela lapho Allah ethi khona wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kunabantu abazibiza ngamamuslim abathi bayakholwa kuAllah bayakholwa kwilanga lokwahlulelwa kodwa basama muslim. Awuweli yini wena kulelo verse lelo? Uyazi banesibindi nginitshele. Mhlambe nina bakantshela mina bayangitshela. Bathi nemoto ibhida ngoba umprofeti akazange ayidrive imoto. Nokugibela i-aeroplane ibhida ngoba umprofeti akazange ayigibele i-aeroplane. Nokuthandaza la kule carpet le emasjid umprofeti akazange athandaze ecarpetini eso. Nama masjid ngendlela sewakhiwa ngakhona amabhida ngoba umprofeti masjid yakhe yayokhiwe ngama palm trees. Uvela ubone nje ukuthi yabona le ingqondo efile. Bakutshela ukuthi cellphone nayo ibhida ngoba umprofeti akazange ayiphathe cellphone. Bakutshela ukuthi hey subhanallah bakhuluma yonke intobo yemsangano. Yazi bakhuluma yonke intobo yemsangano. Ngani? Ngoba nengqondo efile. Usathana ubafida yonke lento le abayikhulumayo ababoni bona ukuthi usathane wenzela kanje wenza lokho ngoba ufuna abaqhubeke nale bhida. Lalelane ngintshela ukuthi ibhida yini. Ibhida isona sonke isenzo osenzayo wena ngenhloso nangethemba lokuthi njengoba ngenza lesisenzo lesi ngikhonza uAllah. Njengoba ngenza lesisenzo lesi uAllah uyakujabulela lokho engikwenzayo. Ngithola izibusiso ngokwenza lesisenzo lesi. Ube wazi ukuthi kuQuran asivumelekanga, ube wazi ukuthi kusunna asivumelekanga, umprofeti akazange asenze, akazange akhuluma ukuthi senziwe, akazange avumelane naso noma yena engasenzanga mangabe kukhona osenzile, akazange avumelane naso. Wena uyasenza leso senzo leso wena, mawuqeda wena unethemba lokuthi wena wenze isenzo sokholo uAllah uzokubusisa ngaloko. Ibhida ke leyo. Isibonelo, umprofeti sallallahu alayhi wasallam akazange alucelebrate usuku lwakhe lokuzalwa. Wena ocelebrate usuku lukamprofeti lokuzalwa wenza ibhida ngoba wena wenza into entsha engazange yenziwe isithunywa sika Allah, engazange yenziwe uHazrat Abu Bakr ngokubusa kwakhe, engazange yenziwe uHazrat Umar ngokubuseni kwakhe, engazange yenziwe uHazrat Uthman ngokubusa kwakhe, engazange yenziwe uHazrat Ali ngokubusa kwakhe. Ungabe wena uthanda isithunywa sika Allah ukudlula bonke labantu engibabalayo?
ibhida ke leyo. Uma ngiphethe i-cellphone angishongo mina ukuthi Allah uyangibusisa ngokuphatha i-cellphone. Manje i-cellphone ibhida kanjani? Uma ngidrive imoto angishongo mina ukuthi Allah uyangibusisa ngokuhamba kwemoto. Manje imoto ibhida kanjani? Lalela mfowethu. Ungahamba uyontshontsha imoto. Yezwa? Ungahamba uyokwenza ama-shoplifting. Ungahamba uyogqekeza wenze whatever leyo ufuna ukuyenza wrong Islam engayivumi. Ungahamba uyokwenza i-adultery wenze ubufebe bakho ngendlela ofuna ukubenza ngayo. Uyezwa? Ungilalele kahle. Noma yini ofuna ukuyenza wrong, as long leyo nto leyo wena ungathanga mawuyenza wathi wena wenza ingxenye lento le oyenzayo ingxenye yeIslam. Ngokuyenza kwakho wena lento le uAllah uyakubusisa into enhle. uAllah uyayithanda. I don't care. Lokho is between wena noAllah wakho. Kodwa mangabe wena uzohamba uyohlangana nezangoma, ubuye wena uzositshela ukuthi ubungoma iphathi yeIslam, kula mina nawe sixabana khona. Uma ngabe wena uzohamba wena uyobamba abantu inkunzi, ubuye lapho wena uzositshela ukuthi ukuthatha imali kagovernment iphathi yeIslam, kulapho mina nawe sixabana khona. Uma ngabe wena uzohamba uye enyangeni uyothatha imithi uthi wena uqinisa umuzi wakho ubize inyanga uthi inyanga ayizoqinisa umuzi wakho noma umuzi wakini, uyabuya lapho wena utshela mina utshela thina amaSulumane ukuthi leso senzo sakho leso siyingxenye yeIslam, kulapho mina nawe sixabana khona. Uma ngabe wena uzohamba uyekini uyokwenzela imbeleko, ubizwe wena emadlozini, ubikwe wena emsamu, uyabuya lapho wena uzotshela mina ukuthi lento ade beyokwenzela yona kini neaqiqa into efanayo, kulapho mina nawe sixabana khona. Uma ngabe wena uzohamba uyekini uyokwenzela isiphandla, ufaka isiphandla wenzela umsebenzi, ufaka isiphandla, ubuye lapho uzotshela mina ukuthi ukwenza lelo siko lelo lika Sathane ingxenye yeIslam, kulapho mina nawe sixabana khona. Kodwa mawuzenzela lento zakho le ungazilethi la kuIslam, mina nawe sizozwana. Cabanga ukuthi usuzwile ukuthi yini ibhida. Ibhida yisona sonke isenzo othi mawusenza ucabanga ukuthi wena uyakhonza ngaso. Ucabanga ukuthi wena ukholo lwakho liyakhula, liyaqina. Ucabanga ukuthi wena umdala ujabulile ngaleso senzo leso wena osenzayo. Umdala angasivumanga, isithunywa sakhe singasivumanga, singazange sisenze, singazange sikhulume ngaso ukuthi si right ukuthi senziwe. Esingeyona ingxenye yenkolo yeIslam. Wena uyithathe leyo nto bese uyiletha la. Uthi mawuyenza wena ucabanga ukuthi iqhumanisa nomdali, ikwenza ukuthi ube nobudlelwano obuqinile nomdali. Yibhida ke leyo. Kulapho mina nawe wakoshandu sixabana khona. Ngicabanga ukuthi ningizwileke manje. Niyekele ukuloku niqhuba amakhanda aqinile nizenze ngathi niyazi kanti anazi. uAllah uthi mawungazi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mawungazi buza kulabo abaziyo. Nathi njengoba singazi lento engikutshela yona sibuzile kwabaziyo basicacisela. Ingakho nami ngokucacisela ukuthi uhlale wazi ukuthi yini ibhida ngoba uyazi. Sengathi umdala ngakuvula ingqondo, avule nami ingqondo, akuvula amehlo, avule nami amehlo, ngiphume ebumnyameni, ngihambe eqinisweni, uAllah ahlale ejabulile ngami. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.